Solo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le Sarmy o te le fefe o tahuntai o elo atua le le Sarmy le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma tetele le ngongolo le Sarmy o te le fefe o tautai o elo atua le pule ile ea le Sarmy le fanua o te malo si Malo e pea tatalo tali te talo wa mato o hatu nei luma loa fio e pape tae ma vi ia loa fio si atu le vi inga mai lo mato nei au onanga si upoponga o e tae au po ile nei Afiafi pa tae lava ua toe poto mai mato nei e whaile mato au onanga a wa mato atunu o matangata o I ma o loo mai mua mai mole a papaponga mai po ia te mato Leatuivaoalii pa mole pa mangalo mai mato anga sala pa mole pa Manuia mai mato po kalame ile nei po ile pa Manuia mai a te mato po kalame pa mole ile fia ile file mu se o ina uma ona mato wo loa le mato fale pa Manuia mai po ile mato pa atono le Afioga tu le epa pa tai sua I mole lana au nanga a wa tau tua ole atunu yo ole la tau sanga mato tau sanga le lawa fio amen
greetings. Ta lofa lava. Ta lofa atu ia te o te uman mamalu le atu nuu. Ai me se poi o tau o loo mai moa mai. Whakataia tu lava for taking your time from your busy schedule and everything else that you need to do to join us. O le nei whakatai atu ia mātou ia o tau malava. Ia bi ia lea tua maua ave tato vi inga mai whakatai I lumo Yova. I'll take me ne o te mato pata lofa tuai on behalf of our CEO, le Afioga tu le epa whapitai sua, and Sarmy and Barbara. We like to say greetings to you all, and we love you. Ma ole pata o te pata lofa tupoi I le mato pule o lo Manuia lava o ia masion paito ya soli. Yeah. Hello, Tassi. Thanks for your lovely comments. Yeah. Shalom. Okay. Ole mato greetings na mato fata lofa atu ya te oto malava. And we're coming to the celebration of Thanksgiving. Happy Thanksgiving to you all. Ole te milene. Ole alu watu ailoa. Le vi'i o Manu'atele tutuila u polo masavai. Fofoga. Thank you. Manu'atele matutuila ua whapupuina ua Asoau nine ole mineula ole hafoi ia pia. Manu'atele matutuila ua whapupuina ua Asoau nine ole mineula ole hafoi ia pia.
greetings again to you all, and welcome back to the Silpaponga Ole Tai Au Po. Ole Temine, Ole Atato Papoponga Tuloa. It's a Tato News Po. Mai Samoa, Saunia le uso le lua Senetanielu. Let's all welcome her, and here she is. Fatalafatu le si fongol tai fo mai Samoa mana tamua. Ulangolangoina malo simo lau fa anga ele Paradise Supermarket and Senior Citizens Care ale Crystal's Room and Board Company I Anaheim, California. Ufato esel minister tanga leo mufan pui le fionga fa walo le fau Harry Schuster ile malo au setalia ina wole anga atu I Samoa setasio na va au ngata fale o se vaenga va ana tufa mai il malo Australia I motol Pasifika e fsoswani ya nga leo ngata fale peitai ona nafi o toe fa me alo fa mai nei il malo Australia ya Samoa e tawala mai ta leo leisi va leo fo ngata fale esu ye le va ana pa ya tu le ausale longa maleto ya ngai ile vai taimi o le luluti o tape nanga o fa to sinol palo tele o le lua o lua tasi o le minister leo fa walo le fau Harry Schuster na malanga I fai masui o le malo Samoa e tau awane iai le va afou le Guardian Class Patrol Boat Nafanua 3 I Perth, Australia. Sao no fa walo o le sao ninga lea wailo ai leisi anga inga ilumo ngā lue fa atasi ai o le vaenga o leo ngā taifale Australia ma Samoa. Ai o le sao ngale mua Sarmy o le Pasifika. O le afa o ngā le va ai Samoa ia fa mausali ai na ngā lue ngā pui o ngā taifale. Ai mai sau tua oi fa le va o Malo ma ngā uinga fa soli tu la fono o fai ai lunga o atu vasa o le tātou tūlangi. Peta I sa mawalunga fo il fa aftai le fionga minsta ya fa walo ile malo Australia I lana fsosani fa awa mai. Ya Samoa ma na ngā ruenga tau pui ngā ona Sarmy matua oi fa le vau malo. Mai fam sinonga o apili le vai asole nei pe on fa nga solo ai mai le asonga fua. E lua mata upu o toi tu atu le tau sanga fo we Afiafi ai mata sanga apili. Ale sunga le mai fa ya sosione ta lua fa awi ituol te mai ta iloia ya una sa yuni sa polu lea sa tula iai. E lima isim ta upu lo fa nga solo pea ya Afiafi ai mata sanga apili. Ale fionga le fonga fetalai o le mota papali ili o ta e umaspau. Fa sanga ili fa ai unga fa msinonga mawalunga. O le mta upu fa atau fa salanga lua tau sanga o le ta o le itua ngai. Le UTRPP tu la e pasai le malia le ngoi malon failau tu si le ala il pule limo ni Afiafi. O le mta upu lea e wala awa ile so mai le fitu na atofa o le fa msinonga apili mulimuli o lua o lua tolu. Mai lava le fa msinonga o le vai so nei fo ina wala awa ia li ina molia i leo. I se tasi o la tau os whainga mai vai moso, ma tula i aile sunga Terry po se, ma abia whaatawalo wha e sera. Na tula I tai au la sunga fua vanga na I a Nick Akui, ele I awa ya tumapolo I aile tusi sai, mai le tato so upul wha amsinonga I le tau sanga langa aya, e wha aui I tua morianga uma leo wha sanga I a avia, o naile o lava mau, ma wha pena fo e tau sanga mo le wha aui I tua morianga e lua o Terry po se. Ai to toi ai molia ngai tolu umia o pauta, le toi ngale aisa umia o maliwana, male umia o fatu maliwana. Wa sui ai le tali te e mua ile iyo e molia nga watutoi, ma watali alfa amsinonga, tal sanga o ta ua ilunga. Inisi o tala tuli loa le o atu le ofisa o sulfa inga, le fa sea li ima faipule o le viima ala muto sale imoa. Fa sanga ile o leo mal faipule o le itu malo sanga ngalua, le sunga maulolo ta vita amosa. Ufa maonia le sui officer sili ile talamua le acting ombudsman mawala I vao fa walo pepe se yuli. Lo lato su le on masalonga o se fato sina fa sanga ie o ta uelunga. O fausia mai lea fa sea I se fa maoninga na moli mawina ilunga fa salonga fa la waitele. Na ave ai e maulolo le lua fetala ile o leo ilunga o fanua. Safina waya fenga Manu'ia o sale moa. O le ngā ruenga lea ile vai asoa o lumana ile lotua tamaiti a whenga ile sua ina o le latoa oi masale moa peitai. O le mta upu lea ni sao noa il komsina o leo e wha maonia e sao na ave leo le tupe mai le nuu ai o lo whaia fo iai a la tausu e suenga. Tala tuli loa I ngā ruenga wha awa o le SAFROM, Samoa Agricultural Fisheries Productivity of Marketing Projects. Po le vaenga lea ngafa ma wha atoanga mua na bloketi.
e maketi ai fu o whaeleleanga whaatuanga mwhainga whaiva. Maulato li potia se taun unga ngāru ngā whaauau. Taru mai le masina taru ai pe ona iaile o atu ile awhese lau mai a whaia lato wa o onga. Ile pule aina leo lato wa tina e tau whaatuanga i tūlanga tau i tupe maua. I wha maunga maleanga iluma o le pisinisi. Wa sili el tolu se lau whai whaatuanga ma au whai vaisa vai. O maua ma wha ngā lato me whai ngā ruenga. Wha tino ai fuafuanga o lato pisinisi ua whaatatitia. Ai mo upolu. Wasili el tol se lau whai whaatuanga ma au whai vaisa vai I o maua ma wha ngā lato me whai ngā ruenga. E wha tino ai fuafuanga o lato pisinisi ua whaatatitia. Ai mo upolu, ua tusa mo le valu se lau whai whaatuanga o nonofo ai. Ma whai whaiva, ua sauni mo le maua o vaenga mua o sele ni whaatalu sanga. Ai o ta uel pulenga le ofisa o whaatuanga I le fo I vaenga o puloketi. I le tāpena ai, e ngā lulua whaatasi mo le kuata mua. O le atina ina o pisinisi o tātou tangata. Ai olo atina e whaatasi lewa whaatoanga I Samoa mo na tangata ngā lulua I tomai e pe o na moli mawinai. I le tamaita I Samoa ya moia o Feira Sulu a foal mtanga renga sinia. I le tue pulea tupel mtanga renga o whaatoanga mwhainga whaiva. Tolu sultau sangal matua mai le Afioga vai sala sa taua vai tele mua ma le au waa. O ia te ia tomai u whailonga mawa lunga I me tau pisinisi mai le University wa Samoa ma le University Pasifika peitai o lo fa au lava lo na fieso esu e atili. Yeah, toi abatu lava whaptai whapitoa ia oe le uso le lua ame tanielu mo le supplying or delivering Asoau news. Ma nei lava whaalongolongo atu le alu luma o le tato moto. Yeah, mai si foi fale tono lo tutupu ai. Amazing. Yeah, personally, I didn't know such things would happen to our nation. But anyways, for mele ma nai al pa long news. Update ai tato meo tutupu tato moto Samoa. Amen. Praise the Lord. All the time nei. Ole a peangai lo tato male vi ole nu o te sa wai. O pale Asoau ile Manu'atele. Ia, ale la usiva tuai. Te lopo te Sarmy, ale la usiva.
Welcome back to the Silverfonga Ole Taiao Full radio station here in Long Beach, California, USA. Ole te mire nei, ole Afiaga lo tātou, ma tātou whasalaunga whapisinesi, advertisements, okay? Ole mua lava ole alu atu le used car sales. Ole used car sales lea, e whaatau ai used cars. Ia, po ai lava la e mana o miesa ta avale, ia ole car sales lea, dealership. E au ngā mo oe malo a inga. Pele ango credit, maybe pele ai poino credit, pe whale tonu o credit. Ia oe te popole o lo iai le tato supervisor o lo na ingoa o Aiki Manda. Aiki Manda, wala au atu ia Aiki Manda o ia lea o le pule, o le lana telefoni, o le lima ono lua, ono iwa lima, ono iwa o. Ia. Pole iwa o iwa, ono tolu lua, ono lima ono tasi. Yep, pole ali ifo ileo o George. So ask for George. A me se val au mua atu ile pule lea o le afso sanitele ia tatou a inga. Ia vatu ai lolo a inga, ia sa ili se taavale au wa le holidays, celebration, wala ni taavale o ai tatou e. I ma o e asi tatou a inga. Ai ma nei ai o atu loa e whaatau se taavale ale tau a inga. Again, call Aiki Manda at 562-695-6900 or George at 909-632-6561. Okay, so this is the address. If you want to know the address, it's 11540 East Whittier Street in Whittier City, California, 90601. Again, the address is 11540 East Whittier Street in Whittier City. And that's the phone. I just mentioned to you the phone. Please call Aiki Manda or George. Yeah, ole tato isi lea pisinisi taavale or car sales. It's called Noigo Aaron Dutch. Ole aunanga oloi I Corona. Lata ai ia o tau mai nai I Riverside County and San Bernardino County, you know, and Corona City. And ole pisinisi pole au nanga le whaata avale. Ole Norco Aaron Dodge. E whaata wai ta avale fau. Le ngata ta avale fau e whaata wai po I used cars. So isn't that wonderful? Yeah. Ole pule e sili lavale vala au watu ile pule. Ya Brian vale le lima at 213-840-6556. Again, call Brian, please. Call Brian Valile Lima at 213 Lua Tasitolu Valu Fa'o Ono Lima O. O le telefoni lea e te mawaina my lover ia informations e mana o mie oe I le car sales lea. So vala au atu nei, vala au atu loa. O watu loa ma watu lo a inga e mai e se tau ta avale po. Ia, bi ia lea li ia wa nei tangata Samoa mtato atu nu o loo whainga luenga e mapisi nisi I te tono nei car dealership. E so ani ma losi a tātou, e me se lava tātou e vai credit, low credit, or whale tonu credit, or no credit at all. Ia, ka loa ia nei tātou tangata ia po
Tangata Samoa ye lo tali mai e sosoani mai a te tātou a matu lo a inga. Ole address again, ole 1980 Hamner Avenue, Hamner Avenue in Norco City. Again, call Brian Valile Lima at 213-840-6556. Manu'atele if a tau se tota avale a wale upcoming new year, especially all these celebration holidays. We need transportation so we can do our shopping and go and visit with loved ones everywhere. Okay. Ole isile tato bisinisi etau ole life insurance pole SSF, First Financial Security. Yeah, ole main service level, ole pole main product, ole IUL, Index Universal Life Insurance. Ole insurance lea, e mana o mia lava tātou tangata Samoa. I sefe mai e tātou male tau popole pe a tupu mai se maliu. Tupu mai whaalave lave. E mānaia lava mai sefe lava tātou ile stress. Pe a tupu mai whaalave lave. Ai a whaile le insurance lea, life insurance lea, e sosoani a tili a te oe. O e ma whai fo i la ona ina whaonga ina. Le tupe o loito tonu le insurance lea. E base la ilo contribution o le e tau lea department o le life o le living benefit. Living benefit, thank you CEO. Living benefits mean e ola lava oe a benefit ai poi oe. Ele pe o isi insurance na o fiu mauto sai to tongi ia e o poi o matua. Yeah. E to a tatala mai lava le tupe wa oma ya wa maliu o matua. Ya la ngai e o matua la wa mali liu. Ai nei one of sosoani email services o maliu. A ole life insurance lea. First Financial Security. E pe sosoani a te oe while you are living. Tu salawa pe te soifua. E iai lo right e iai le leva noe wha ngai oe le tupe lea wa umana e whainga i o totonu my payments. Yeah, ona poleala ia oe poleale le amounts e toe loan mai e oe. Yeah, whai foi le vaenga polo arrangements. E toe whaatumu le tupe lea. Ole tupe tau le totongi, alana ole tupe a oe lava ia. Anyways, for all those who have cancer, who are still living with cancer, long-term illness, you still qualify. But whamon mole, e te le lava ia. Whamatamanga ma information e la fio inai oe pea e wala au watu i le Afioga ia whātilua. Ile 971-305-4732 or wife at 503-382-4649. Ole life insurance la na sili lava le to bala awa toiloa, and they will fill you in and answer any questions you may have in regards of this living benefit. Okay? So, ole life insurance la na, ole awa unanga le nei ainga, a patilua. Yeah, malona to alua poi. Oh, let me see, life insurance financial main service. Ya bala awa to lola ya mataafa, ratama fatilua, or his wife Sherry. Ile 971-305-4732 or 503-328-4649.
49. Please call them for more informations. Yeah, o nangale na ale SSF Life Insurance. Wo to nei tato ile OCI, Orange County Islanders, is a store. Ole nei faloloa tatala mai lea ile asolulu. Asolulu asutofi asfalele. O asola ia tolu servai impata away to a pastry. Mana pua, apple pie, pineapple pie. We mau telio mau pastries if away from Wednesday to Friday. Oh, let's to nai. O ina lo the big day away. So se me ai Samoa. I silly lover ona vala awatu. Ile Afioga ya mufu yava. Ile fitu tasipa. Lima iva tasi. Lima o iva lua. Again, please call Mu Fuyava or his lovely wife, Kathy Fuyava. It is 714-591-5092 and ask for Mu Fuyava or Kathy. And this is from the OCI store and restaurant. Yeah, mane lava le onanga sine. Ulunga li sila faloloa masani fo ya na walua fa atawai ya o pineapple pie yeah autile alua la sto na ilana lo sabati yeah anyways susu watu loa avatu lo ainga fa atau sto meto sami yeah mo wai fo o malo ainga se fia tele okay o tato pisinisi muli Pisinisi au Crystal, Leatuivaoalii, Crystal Asoau, ole mua lava, ole Paradise Supermarket. Ola o marketi, e whaatau wai, so se mea ai, i o ana neiden. Te le lava whaatau, ia o Leatuivaoalii si pai pe au, ua fu e uma ia kalo. Ia ai se pākia le au loku, ia te latu lau whalaoloa. Sole. Koe kolua kalo here like koe. Anyways, my Samoan supermarket store mo wai fai mo wai talo mo wai fa olo yai nei ia povi masima pusa pipi tu enga pi supo ese mo wai foi ia lava mo wai foi ia taulima ula so enga ula fala lan mumu lan ena all kinds of sorceries yeah assortments mo wai I lau fale o loa all kinds of accessories mo wai fa just pa ia ma tu spese you know e sili lava lo susu watu ona lola ia lete leo la fale o loa ma tele me le faina o fa malau watu. You know, but I have all kinds of jewelries, arts and crafts, and they're all from Samoa. They're all Samoan things. Elepa pe also Kmart. Ole Walmart e mo me America. No, na me Samoa. Tautalinga o ulo taulima e moa o mai. Ia susu watu ma faiso faatau. Ila o faloloa le Paradise Supermarket. Ia watu fo ya oe se holiday discount. Yeah, ole isi lea au onanga ale netina grandma, great grandma. Ole Polly and Holly fashion. Ole Polly Holly fashion la olo o yai tonu uma ia fashions. Fashions yeto tanga imayai ya ma uma Sarmy. Yeah. Or fashions, poetasi, kinds of fashions, they all display at my store inside my Paradise Supermarket store. Yeah, so watu ole tainam tamaitai, don't worry about the price. I will give you a good price. All I need for you and want from you is to be happy. Ole happy, our lava male happy lava wa tamaitus paia. Ole happiness is the best medication. So the tamafai lava you're happy.
ola umi, you know, I'm a great grandmother. Wa a tole vai aso lea la wona se pulu fitu, tausanga. So ole happy alai, e ato lava le, se lau luas fulu, se lau tol se pulu, ala te la itite my young, active, you know, lai ola lava ma fai pisinisi, au ona le atua, okay? Yeah. Ole pisinisi moli, Crystal, malan au aunga, ole Crystal Roman board. Ua ole taimine ua tu tumu uma ya ufale. I'm all full. So, e ola fa mole toi tolo ko toi ka mai se isi. My house are all full. Ya ola o nanga lea. E se mo kanga ka meuli, kanga ka Mexico, kanga ka Palangi, inkia. So se ko inga kalaka, so se ko inga loku foi, loku Muslim, loku Molmawa Yova, loku Pope, o ko inga loku ai o fai lola o fatonunga. Mai a o lola sasa. O male lotu. Po ai lava le lotu te lotu ai. Alwe kai le alwe lotu. O le ka o mai fa mai le lotu, a le o le sasa. O ke vai aku ngā le ngofo mai lava. Ki vi le so a koa. Ia oala koe ka o mai o e lotu. A lai le loku oe ia o pape nala o nanga. I give the people the freedom to worship in their own religion or whatever, Muslim fight. Ia, I o lotu sfitu. Ia, invites for ia tato wola o lotu. I may say auto yeah any lot. Yeah. Anyways, this is my service. Oh, a room and board. We are booked. We are full. Maybe try back. Ya se tangata ya se eni se sosoani. Still call me because I have other associates. E foi a inga Samoa to te mantua. Polimasina wa lua taluai. Lena tala noa tu ai pa pisinisi Wa yaila ainga Samoa wa a matal pisinisi. E o ananei wa a matal pisinisi alisunga ali. Wa fia lava la ua. And I assist them through their business. Ia faya sia mea kolo maya, yeah. I help them in all kinds of ways. I help them order all kinds of things, all kinds of needs. Anyways, fa bitai lea tua wa yai Samoa, le tasi le lua au wa yai Samoa, wa a mataina le pisinisi lea. Ya, leo te fai ate o tau. O Filipino, e o nia to inga pisinisi lea, mea to watu i Filimai to te vai Philippines, tele o Filipino. Yo la to e to anga ma sonsonga e fai le pisinisi lea. Au tātou Samoa, awa pe ma fai Filipino, e ma fai po le Samoa. Ia taimbi ia lea tua ua ma fai e isi a inga Samoa. Ia na a mata pisinisi papea. E fe soso ani te lea i sio a inga. I tongi pili whaatau ta vale. You know, male e alu lava le tatalo i lea tua. Awa o lea tua e po ngai mai uma lava i a whamanuianga. Ai a ngalo lea tua. Ia ai longa e ola lo pisingisi. Ai a whaamoa lea tua ma have a strong connection with God and lean on Him and have faith in Him and put all your trust in Him. You trust in Him that He will prosper your business. Inamba aila ele tua, namba aila elo pisinisi. If ato ulu mai lea tua, He will shower you with patience. He will shower you with all kinds of blessings. Put God first. Yeah. O nanga na, ole Bali Hali, ole Paradise Supermarket Store. Yeah, male room and board. Yeah. Mole o ato e kolo mai se isi in room and board ya watumu la ufale. Yeah, Samoa o mato pisinisi le na o lo soswani tele ile mato nei su fofonga ole tai au fo radio station
So soani mai ma lau po kalame Manu'atele, so soani mai mato po kame taitasi vi ia le atua, pa taitela tua I nei pisinisi ma nei tangata Samoa o au na ia so taitasi a wā tato atunu. Ia ale teimi nei, o le apea ngai ai loa tātou ma le vii o whiti uta wha mole pule. Pe mawhai lama o na tā mai. Vii o whiti uta. All right, whiti uta.
piti uta. Ao lao o nei la tātou I birthdays. Uma lole birthdays, ole a tātuloa le vii o ofu. Ole a siva mai ai le tātou whaiwhi au lea Pastor Lafo, tau anu. Yep, sa one mai la lo siva whaiwhi au Lafo, lo susunga, yeah, siva mai pa uma le birthday. Ole teimi le nei, before we go on any further with our birthdays, I like to... Hey guys, how are you? How are you doing today? Welcome to the show. I'm happy to see you again. Thank you guys for your comments. Thank you so much. Thank you for your love. And so today we bring you our fashion as every Wednesday later on. And so I hope you're enjoying today the show. We're gonna do our best, and so we will make you happy. Hi everyone. Hi Tassi. Hi Tassi. Say hola. She's saying Hola, ¿cómo estás? Yeah, ole teimi nei o la ta whenga I lo tātou ma tātou asu whanau. Yeah, olea la, o tō lava tina tama au talavou whanau. Boai lava ia oe. Be fia fo o tau sanga. Ale aso le nei. Oh, lo aso whanau. It's a very special day. Therefore, we wish you a very special happy birthday day. Very special day, your birthday. And on behalf of our CEO, Afioga, tuile epa pape taisua, ia male Afioga nei a Sarmy, ia mate fia faa happy birthday atu oto uma. We wish you a lot of blessings. We wish you a lot of happiness. And we wish you all the best. And may you all have many years and multiply many years and many months to your life. Okay, may God bless you all and your birthday. Happy birthday, everyone. Happy God bless birthday. you. Manuia soalfana.
again for your beautiful comments. Thank you, Lenny. Thank you, everyone, for your love. We really appreciate your comments. And so I hope you guys be enjoying the show tonight. And as always, we're going to try to make you happy today. Okay, welcome back to the Siupaponga Otaya full program. Ole te nei, ole a saa mai nei tato pepe au le Afioga lafo taua nuu a ole a ta tule sa afianga ole ala la fanga lea o ofu. Sa o fa Samoa. Ole pese sa afiang. Thank you, Tassi. Sa afiafinga. Ole nuu lea. Lala fanga lea o ofu mai manua. Yay! Okay. Siva mai, siva atu. gift size. Talofa to patalofa to 48. Welcome to you all who just now joined our program. Ole Manu'atele through the Fofogaina o tai au fo.
Ia, whaptai lava ia te oto, wen sa mai, ele mānei ole musika, le ala whanga le o ofo I manua. Ale taimi nei, ole a watu ai se mato whaptai, whapitoa lava, ia oto ma lava audience, oto ma lava lo mai moa mai, I vai asa mai moa mai I le mato nei po kalame Manu'atele, ole e watu ai lo whaptai tele lava mai I ta ele lo loto, watu foi whaptai tele lava, ale mato nei pa atonu, awale to sapoe nina mai, ole tius paponga ole ta po radio station I aso taitasi. I'd like to thank you deeply from our hearts for supporting us and for watching us and continue on watching us, and you were not going to miss out on a lot of fun, a lot of exciting things that you are going to really appreciate it and you're really going to enjoy it. And from Virginia, Hawaii, Samoa, all over Australia, New Zealand, or wherever you are residing, but watch our top show. We like to say we really thank you, and we really appreciate you joining our program, Ole Manu'atele, e ala le si uponga, ole tai au fo. Ia, ole ala, ole a avta atu nei se pese papitoa ua saunia le mato whaatonu pole pule lea, e Afiafi atu wai ia te oto malava o loo mawhai ona mai moa mai. Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving, everyone. Gotta entertain the people. Malo talofa sa mapea mo onga e usi o ola mo lele ya oa onga ne I e whapea o sola o ua ia se pona o sue I polonga e le fia mo se saulo tonga talala ta talala talala ta talala sala I leva whenga iai ma oto tupulanga ia la foi fonga paa whaasola inu ua mala ai ai ni alofa anga ia natia suleanga talala ta talala talala ta talala 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 tasi o te popoe tasi pe amule le turkey mata mai pe awa tau lava na ese turkey mo nei sama. Anyway, happy Thanksgiving tasi, happy Thanksgiving to all you people. Ngafa le panona le uso ya le panona, my best friend Nona, hi, I love you. Thanks for watching us. Thanks for everyone who are participating in our program by dancing. Thank you, guys. Yo bata sami tuilunga siva pangale pese. This is for all of you USA, all the people in the world. Keep watching our program. May God bless you all and happy Thanksgiving.
ole te nei. Se tā mai lava whamolmole whātono, se tā le mu mai lava se pese se iseki aku kako. Ole te nei, I'm going to do something very special. Ole a mato toast atu nei. I se anniversary a le unga le ile o ili gerd masiona to alua. Ole celebration le nei, ole lua anniversary. May God bless you and may you both continue on loving each other with all the blessedness of God, peace, love, and joy forever. Yeah, may tato ipulet. Yeah, ole te milane. Le ngata the glasses, please. Ole te mine. Ole ato. Yeah, ole ato. Tanga e mai masila mai. Ole celebrate tato le anniversary, 50-year anniversary. I may say lava le Thanksgiving celebration. Okay? Tatau lava na pailoa na celebrate after Thanksgiving. Okay. I want to Sarmy go serve the master. The master or the master. Mato paatonu. Yeah, give to him. And this is yours. Yeah, ne tau pa pea po a nei mea. O nei mea, ole vainu nei, ole grape, apple cider. Yeah, polea lava I celebrate tato. Yeah, you all from Fofogaina ole tai fo Radio Samoa here in Long Beach, California, USA. Happy anniversary to you, the good. Cheers, and guys. Cheers to you all. And happy God bless you. Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Yeah, ole peste papitoa lea, ole ata to special for this couple, Ili and her husband, Kurt, from Leone. Sale ai so masalo salo oi ai se taimi oi ai se aso no so I kua pea olo atua olo na pina malo ya o fa amua oi ala valena na to fia itawa le masino le mana na ya o fungaola Aele ila male manongi e tosina ilo tama pau pau Sa usa ili aipea o elo o au Maya lolima la utele ya ita Olea lo fa ua moni ua patino ina Lava moe, lava moa, le pele ea, wana oe ilo ufatu. Daya ileta la lele le pigi tau mawhai I amasi a ole alofa moni e loe a sofa a pene oi ai oni pa a pita uli e ali a I mai se tai mi muli muli ya no pouta I ai ma I a saui ole alofa ua moni Wasililea ona taua Ole na po ia la paua uma ona oa oa I taua Tu maui le tatalo ma le pa atua tua E le tamai wa Manuia
ia mai lo maaina le nei ua whai le nei whengai ngā o sia ma oe le tama ia tau tai mai tai mi o whai ngata mai Manuia mai lo maaina le nei ua whai le nei whengaina o asia ma oe le tama ia tau tai mai tai ni o whai ngata ia tau tai mai tai ni o whai ngata ia Manuia le whakisima fōu To Sivaponga Otai, our full program, and a Manu'atele. Hi, Margaret. Talofa Margaret, talofa Barbara. Thanks very much for your lovely comments. All you people, all the time in ola atua tuloa, ile mato fa atonu, mo sana announcement fa pitoa, fa Fofoga, fa tai. Ele o se, ona na iet whenumia I o tatou
prize money, ma le tatu ta alonga fu le from last week. Ia o le mele mali lie. No le ua mai le tala. A pe le match lo ngoa le te sa wai ma foi. Ia po le hale account ngai fa ngai oe. Ia o no winga ile mfaina avatu tupe. Ia mātou te tilo me fole le o le ne te ua whai nai lenga o account a mātou ia la fotua le tupe ia auto. E peila o le last week na whai atu le ngoa le na au mai. E tau la foatu le tupe i le fo i le ngoa o le cell. Ia ai a mainga information le cell e le o le tangata le na manu malo ia pe o le mena sa tau whenumia iai. Ai malie a pape o le ale ngona te ta alo mai ai. A pape le se cell, me se sa tuni Amerika. A le se cell, le se a fo i se cash app, le ai se la le si mea. Venmo. Ia ona whaimela ia a mai sa o le ngoa le nae te iai, nae te ta alo mai ai. Ia ona la fotu le Western Union. Pe a pape le ini me pape na le ngai le e a whai nei accounta mātou ia la fotua tupe. Mō whafotu Amerika, ia e tasi ane me la fotua le Western Union. Ia match le leile ngoa, le nai e isi o tuare tupe. Ia ma le ngoa le te talo mai man whalol. Yeah, I hope I tono e mama lama le manino mai le tō whaafonga mai ile announcing ole ele mato whaatono meo tau winners, la wawanganga ma le whaatono e mate mana o lava ia maua lava e oe lea na ta alo mai aua, you deserve it. You took your time. It's a alo mai. Malifia sangi mai, you know. I moa lolo malo. Oh, Sophia, I know you're very happy. Oh, malepo, happy lover. So therefore, you deserve it. Alwa o le bank. Sao latu le se tupe. Ese le ngola sao ele o yeso sao le bank or any bank. Yeah, why I do appreciate you joining the game. I le se soe se avato ele tupe. Yeah, lona winga. Yeah, if I no la to loto, if I no po yo. Yeah. Le si me Crystal o le tusa o le na maile la ta longa a Crystal e tasir fesili a 600 le malo pe tai. Ia o le vaai fole le ina I tofu tangata masiana lua se lautala. So we divided in 3 questions. Io nala ta lua se lawai and still o le pay outa e lua se lautala e ono se lautala le pay out I le solu tasi. So le leile nga lua fatasi matou ma falol. Yeah, Paptai Lava, Fatono. Hi, Margaret Wales. All right, Julie Lupez Scanlon. Hi, happy Thanksgiving. Hi, Julie. All right, yeah. Oh, Onetato, Ile Tami. Oh, Vasily, are you ready? Yay! Hey. All right. Yeah, Ole Vasily, more lava. Ita tono ole tuspaia. Olo iai se fatusa manai ala valea tua. Papea mai. E pei ole lautele. Ole langi. E ufi ta'iai le lalo langi. Ole ale me fatusai. Le feta lainga lea. Alea tua. Fa'apei ona lautele le langi. Well, we all know heaven is wide. Ai lo fingia le tamai lalo langi.
O le a le winga po wai, po le a le me patatau wai, feta lainga lea a le atua. Ia, sao le pese. Patali mai tātou tali se ala tu le pese. E le Patali tauria mai. lau tali pe a vave mai ali tātua tātou pese. Yes. Sao le tali pe ata tu loe pa atono le pese pa amore moe. Ia tatala lau whaalogo Ia matala whaitotoa Olo uloto Sauni e talia Le pai mai O lau upu lawa Afioga o te olai O lau upu o le sulu I o uvae Le malamalama o ilea I o uala Le soy puaga O la upu e paia E ai le mana Wa o falo I le upu mai lo fofoga Le alie ua Lagona Wapai mai Le malo si Male mana Wa o iloa O la upu E ai le mana O la upu O le sulu I o vai Le malamalama Fo ilea I o uala E papoto ai Patonu ai Le soi puanga O la upu e paia E ai le mana O la upu o le sulu I o uvae Le malamalama Fo ilea I o uala E papoto ai Patonu ai Le soy puanga O la upu e paia E ai le mana O la upu e paia E ai le mana O la upu e paia E ai le mana Ia e tele wai atu ele o ono lo mana o mia tatu tali fesili le tali atoa. O le moana sau malo na lofa o le alofa o le atua loto ai mama alofa o le atua alofa love of God lau tele o lo na alofa
Ia, pe i leo ele o whaatusa i le mamalu ma le siri ese o le atua. I larolangi ma mea uma o tumuai. Ia, na le lau tanga tau atu le tali. Ai pe umai le se tali o maua mai i a Crystal. Ia, e pei o le ufi ia si i whalaua e Crystal o le tali le mai o nai maua di salamo i se lau maritolu. Lona fai upo se fulu martasi. Se lau maritolu salamo fai upo se fulu martasi ia na oro o avatua le tali fa mole mole. Ele sa utali o le tali el fai sisili. Ia, ele o sa utali poi o le tali a le atua. Fai mai. For as the heavens tower over the earth, pei o le langi, o lo ilunga o le lalo langi, for as the heavens tower over the earth, so his mercy towers over those who fear him. Ia, ele o tangata uma. Na o we o matata o ia te ia salama e tolu, pai upe spulu mai tasi. Lea la fai marisu matasi. E inu ai manu uma lava o le vao. E marilia e foi a sini o le vao. Le ai Oi e o ese. matasi. Salamo e salauma e tolu, pai upe spulu mai tasi. Ia. I'm sorry. A wā e pei o na mawalunga o le langi i le langi. E whapea o na tele o lo na lofa. Ie matatau i a teia. I le ngala. Ele o tangata uma la, Ia. ai e kaba ele anga leo le atua. Na o i lato. E lato, o e matatau. Ia matatau la i le atua. Ia mawai o ele ufitanga le atua. I lona mercy and grace, ia malona lopa. Pisili lona lua. Yeah, maloma uma Sarmy. Okay. Le maua tatu fisili lea, le ise tina malo tatu fisili lea. Ia, le ai se isi, te ofo se ia pastor lafo. O le fisili lea, o le to tonu, o le salamo se lau male tolu. As the heaven towers over the earth, and so as the mercy of God towers over those who fear him. Ele upa apea mai la tangata uma. Dai fai mai tuspa ia. For those who fear the Lord. Yeah, yang ane leile atua, te ratulanga leile atua. Yeah, o lo o mata tau ia te ia. Pesili loa na lua. Yeah. O pesili lona lua. O le upu fo iale nale leo te whai atu pel vai aso lea o scrapple. O le upu te nofo ma whawai le upu. O mumeo letters e te nofo ma whawai le upu pe o lena malo ai ia tamaitai lea o ai fo ili weni tau whetee. Ia, ua maua le manu malo ale tina lea. Yeah, we'll fight for Thanksgiving. Amen. Praise the Lord. Happy Thanksgiving. Thank you, Annie. Upu fa Samoa. Ole A as in A as in apple, another A as in apple, another A as in apple, I as in India, I as in India, I as in India, then G as in George, T as in Tom, N as in Nancy. Again, A, I, G, T, N. Yay! Come on, people, you start critical thinking.
lea mal pese. Lima le minuto al pese Kristo. Ai le ai masesi na maua. Tasi leo maua tatou tali. Ai tasi ar tangata lea na te maua mai. Ioe, ma o lea la, o le upu, o le tatou upu, o le ita ngia ina. Ita ngia ina. Tasi tangata leo maua mai. Pasta la fota wanu. Cheers to you, Pastor Lafo. Cheers. Happy Thanksgiving. Yeah, you can drive right now, right here, and grab it. Yeah, cheers again to you all. Happy Thanksgiving. Yeah, Lafo, when you have time today, swing by. What a Thanksgiving gift. The present for Thanksgiving. Yeah, $200 for you, Lafo, Pastor Lafo. If you have time tonight, swing by, pick up your prize money, your money prize, your money, whatever. Yeah, lona winga. Asa mai tele ya fefe aule pa Samoa. Yeah. Ai le lazy tele lopo stina po sitama lola fesili mai. Why scramble again? Okay. Because I have chosen to, to use our critical thinking, not only from the scriptures, but also from nature, and also from common knowledge. General knowledge. Yeah, so this is common knowledge. And it's true, it's a real, using our critical thinking, there is a real word. Papela le ilo oe le fa Samoa pela ititi lo fa Samoa. O se me study el pa Samoa ale ai o le au loto la fo o el pa Samoa, because I'm amazed that Pastor Lafo got this, because I thought no one's going to get it, putting all these three A's together and all the I's together, and then one G, one T, I thought, oh my gosh, it's kind of hard to guess. But yay! Happy Thanksgiving to you, Lafo and Doreen. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, so loa swing by matu lo tupe ala matele yo esema lo ofisa wa tonu pule no fola talata mai o ia inga ian. Yes. He's in Compton. Oh, in Compton. Oh, yeah, leila ya pa atali mo seisi aso pa le so gesi. Ole pesili lona tolu. Are you guys ready? Now, like I said, I will use different area for my questions. So this is a common knowledge question, okay? Thank you, Julie Scanlon. For my congratulations, lo sunga la fotawanu share America go lucky. Yeah. Be share, alo to share to la whiskey moto. Happy Thanksgiving, you all. Are you ready for the third question? Okay. Prepare the question. It's common knowledge. After wayai se Malo fo. A new nation. I Manu'atele Leatuivaoalii. Se tangata to atasi. E avea mase ole apu lea nation, lea new nation. Oai au vaenga to atolu ia ole a malau watu. Ole a filifilia e Leatua. E avea o ia male ole apu le new nation. Yeah. Ole mea mua. Wale taulia tama. So don't think about male. Wale qualify tama. Alelai ela ata watu tali e tolu. All you need to do is to guess which one. La again. Ole Malo fo Leatua wa fausia.
o le a fili mai le au vaenga e le atua au vaenga to o tolu ia. One, God would choose to rule. Who will be the one from these three that will be chosen by God e filfilia e pulea o le a rolina le malo folea. Number one, o se fafine e tasil lona to alua. One marriage. Pela to tele o feife au a. E umi a lato marriage ma lato ava awa au ona le tua. Yeah. Will it be that one marriage mother or se fa Samoa atu a. O ai o vaenga ia to atolu o le a mawhai ona filfilia e lea tua e pulea le Malo without any male. Au vaenga to atolu la ia. O le tina e tasi lona to alua. Po o le tina tari taane e tele on to alua. E tele on a boyfriend. Po o se papa finge e iai ia Sarmy e leo se papine e leo sa Malo foi. Ia o wail au vaenga to o tolu ia o le a filfiliina e le atua e pulea le Malo le nei. O ai. Ma wha matala mai, why is your answer whom? O ai le ame wa tali mai ai. O le tali mai o so se. Ele taulia lau tali pe tali mai ele tainga tato pese. So ele taulia umataria o mai whamonmone. Give me your answer and give me your explanation, detail. Or just say, fafafinge, yangala, fafafinge. No, you had to explain us so everyone, the whole wide world, would understand and comprehend your answer to this question. Yeah. Lea lau, le Asoau tata musika, famulmole lava fatonu. Explanation pamatala mai le makuaanga o e tari tonu ai o lea.
Ia, Lele po isa waia. ona umai fo ilea ma le tātou pese. Le wo vai atu. O le tari sa ole I le tātou pepa. O le whawhine e tele ana tane. Ua salamo I luma o le atua. Ma tu fo e mwhaia o le whawhine e tasilan tane. Tō tera o tātou le whai mai tō tasilan tane. Le ala whai mai ia se mu tele boyfriend, more knowledge of people. O le tō tele o I tātou le iai lunga I le sau mai tā vita tau anuu. Se I utoewa ai atu I ai. Tina taritane, toi saudalo I tina e tasi le to olua, o se whawhine e tasi le ai, tina e tasi le to olua, whawhine e tasi le tane le ai, whawhine ta vita tau anu, tina taritane, o lea e iai le ngafa le tātou ali. Ia, tu atu li tamai tai whai fisili whaamatala lana fisili. Ia, o le tali tonu lava lale e sau, e lua manga o le tali lea la e sau mai le alii lea, le tuangane le ia ta vita tau anuu, tina tari taane o lea e iai le ngafa lo tātou alii. O tina tai taane e sau wai le whaaola tanga. O wai le tato whaaola o Yesu. O wai le ngapa o Yesu. Le sa yuta, le sau ya yuta. Tribe of Judah. O wai whanau mai ai, Yese. Lata o peta. Ia. O le tamaitai leo le daughter-in-law a Utah. Le sapa alongo lo la aluato Utah, haru lo fai le ofo papa muku. Ia, sisi le ofo ilunga, style, la fai mai tonu ale story nga. Ia, haru lo nofo le awala ma sisi lunga le ofo. La tu lo le to ina se e ai loa. Le plan uma, o le plan le tua, le fao la tanga. Ia, e tu saila le tasi e saoai le tali a tā vita, tina tari taane, o le e iai le ngafa le tātou alii o Yesu Keriso. O le ngafa ia tātou whaolo Yesu Keriso, e sau mai tina tari taane lea. Ia, to e tui foloi lalo le isi manga o le tali lea, o le sau ia, o ai fo iles. Whawhine taritane ua salamo I luma o le atua. Lea. O le whawhine taritane ua salamo I luma le atua. Tau te loaina, le tina lena tau ai maa. Yes. Na ta mo e matangi ya Yesu. She was broken-hearted. Na alu ya Yesu. Ia o le si fo le na... O le whaatusa, o le tina taritane. E ino sia o ia. Po le a lava le mawala lo le o langa sa olai. And Jesus lifted her up. Jesus saved her. From all these people condemning her. So, o petawi umale lua lea. O lea la, o le ase lau e alu le isi, a se lau le alu le isi. Ia. E a whaatonu, pe sao au, ioe, nana lae e lua, le sau tonu lava ia le tali lea. Ma le isi tali, o le whaolatanga na ui mai I le tina taritane lea. O le isi foi lea, o le tina taritane, po le a lava le mawala lo na ui ai maola ai. Ana
whaaola lava e lea tua whaasau ina lea tua whaamangalo ina e lea tua e Yesu ke viso lea. Whaatonu e se whaopopo whaamole. Nau ore lei, nau mana ia. Yeah. Io e, yeah, male isi, and the reason why I know whai atu e, lea me ua, why, if I'm malama my detail to me, why God would choose le tina taitane lea. Le lawa o whai atu yate o tau. Common knowledge. O tina, ma tina lea, wa tere to olua, umalea to olua, alu lea to olua, whai boyfriend, ya alu lesi to olua, ya break le boyfriend, alu lesi to olua, o tina lea, e tasi lava lon to olua. E fili lai lea tua, le tina lea tele antane yai boyfriend. Why? Because o avea le tele o divorce, ua broken heart ai, ua tele ona whawhita uli, ua learn ai, ma waisa pai, ma mawai lea ta mai, o lea mea, wai, lea ta maa loa, ia ese fo ia, mea wa learn mani whawhine lea ta maa loa, ia alu lea ta maa loa, ia ese fo ile mea. By time she got married 10 times, ua mama lama le tina le philosophy, ale lalo langi, wa ata mai ai o ia, e whai le maa lo o lea tua, e wha ngalo foi o ia lea tua, ma e ui lava i lea, o le tato whaola, na ui mai le tato whaola, i le clan po le tribe, Sayuta, from the prostitute, o le Rapine taitane. Ia o tele o tale ia ta te vaaya tuai. If I mai tasi. Common knowledge. Yeah, e sao. E tasi pesi tina wha maoni lon to olua E se ta waila ona saule tina le wha maoni. If I'm a perfect example I ese le plana le tua. Pa mai le tua. Your ways are not my ways. Your thoughts are not my thoughts, because my ways are higher than your ways. My thoughts are way higher than your thoughts. So, ele tinala le tasi, o tinale tele matele onto lumatane. She's well experienced how to cope with life. She can also teach other women of all the trouble that she had gone through. Breaking up, divorce, getting beat up, getting abused, being cheated by. So all this woman is nothing else but facing troubled life. But she learned from her troubles. She became wiser. So baila yata to le plana le tua. Ese ale plana le tua, ese ale plana tangata. So, all the time, all the papine, tele ona to olua, tele ona boyfriend, sa wai le fa ole tanga, ole malo le tua, pe ona sa wai Yesu, amen. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Yeah. Happy Happy Thanksgiving, ya Thanksgiving, olua everyone. ya sa mai ya ba to lo se la le se la olesi, ave le se la olesi. Ya ta ya o sa la tuai. O whamulmole lava. Yeah, maua mato whaatonu le to informations. Maua Salmane ya, I don't know where you live, off island, but here in the United States. Apa pe o yai o I nei, yeah. Mawhaina sao latu. Apa pe yai o out of state, yeah. O le la luatu le Western Union. Okay? Yeah. In my lotto information, o lua ia to olua. Yeah. Mai tato information whamon mole? Yeah. Pa mai, Christo, fai se fesili fai ngō fie fesili. O lau te fai atu. Ola, pa mai ia. E fai se fesili fai ngō fie. Ia, fai o le fai atu ngō isi fesili a ele tali mai. A whai atu fwoi fesili tau ngō fie, pai ngō fie, wha mai po le isi tangata. Se Christo wha mai mole whai mai se fesili whai ngā tā lava e ngā oa oa e moa inga. Okay.
So, O matangalu mo e mai ia mai fo ile ngoa. Ta vita, ta wanuu. A me lua information, lua man information a lafo e sell that. So you can sell him right after our program tonight. sao tai au. Yeah, okay. Sao mai, Yeah, please. Okay. La mula o turkey. Tavita mai fo I Malo tas? matangalu. A me lua information lafo toi lua tupe fa mun mole. Yeah. Yeah, e sao tasi lefa mai tasi, she was judged by many people. Whai mama ona tongi sau maa. Yeah, hallelujah, whai tau lea le tuspa ia le uso tasi. Lafo a mele sell information fa mun mole. Kuka lava le turkey ai lai ai. E sau fo ia tani fesili pa maa loa tu lava. Ia ole a sau loa le tato pese papitoa, special dedication for the Australia people. Yeah. Yay! Hi, Australia! Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving. Le manutangi e uota gita amilo pe yo se ta ma yo se lo failo mai mau pena yai se televise se opene o ilo tu lotino amuia le lupe fai ona pa anawa elele atu matosa se yo wasia le atu fiti mama konai aweta si tafialu nei ai Matua sei ala maia sai mile tama pomoe pota fai le taulanga sai ni ane masue ane ivai tele Matangalu fa mun mole le ua sau o Samoa. Au mai tonu alu I ngoa nei lo IT fa mun mole. Me tonu alu I ngoa nei le IT. Ko matangalu mo e mai e utanga iai fa mun mole. elele atu matosa se yo asia le atu fiti mama konai aweta si tafialu nei ai amuia le lupe fai ona pao anawa elele atu matoesa se yo asia le atu fiti mama konai aueta si tafialu nei ai aueta si
cooking your turkey, because here in the United States, I know all the mothers are already beginning cooking for tomorrow's Thanksgiving. What a lovely song to listen to as you are burning your turkey. Anyways, Tabita Tawanu, okay, ole a lafo ya lafo lo winning. Yeah. Cheer to you, Les my Samoa. Cheer to you. Congratulations. Cheers. The time in A. Watu lo tato series, but before we go to our series, ole a taratu le isi famonianga pese papitoa to say happy Thanksgiving to you all in New Zealand. All right. Sau tato pese Manuia for New Zealand. Thank you, Patrono. Darling, am I not to a very low knock from phone? No pulane alo tama, iache oi ma ufa umata ua. Darling, oh inu nei puasino na ona. Fainga tau mana ufa umata ua. Nenewa ono kopolonga. Darling, ereso ya lagona. Darling, ewira matui ma ona. Olo tuma una walofa. Darling, oh tele tantu alimaina. Ola utatalo ile atu. Isono fina ngalo. Ia fantasia taua. Darling, na fili ola ole petiaina. Oi ma uine masani, ai le mafai, utile fa arai. Darling, tuya utala atangata. Oh, te fai a pea o mea sirisi. Mo Yesu lo uali. O te tau mawhai e sa iri. Darling, ereso ia lagona. Darling, ewira matui ma ona. Olo tuma una walofa. Darling, oh tele tantu alimaina. Ola utatalo ile atu. Isono fina ngalo. Ia fantasia taua. Ola utatalo ile atu. Isono fina ngalo. Ia fantasia taua.
ai. Ia, malo lava. E pa ata mai taita, e kau lava ngā happy, ako happy mai foi. Ia, oe popole le sola ngi turkey apa, pe po e sola lo turkey, Julie. Lai kele mafe ia turkey o le Walmart ma le fufolets. Aia. Ia, toi tasi lava tatou pese whapitoa o le special dedication e alo mo Samoa. I a break I tatou series. So wait up and listen up. And we are coming to a very critical, very serious part of my Manu'atele program. Yeah, ole ala. Once again, cheers. Happy Thanksgiving to you all. Yeah. Ole fo e cheers satun matofatun. Ai nei te ua sese on mo le apple cider nei te ua whapea sese o mātou inua tule waina ma whai atu por kalame ona o ua whaatonu ia pi mono tu sila fia Samoa nei whauinga sese stasi ma whalualo. Ole apple cider, please. O au fo ele toi ina mato I kale si I never drank alcohol before. Yeah, o tele mana I break le rule le tua aya. Yeah, ale te me nei whaafonga mai loa la ele lau series, the mission of the 7 churches. Mau te tatalo ia tatala to mapau e le anganga pa ia le atua. Ia o to mamlama le ai I le mafua anga na awina ai ia o e lea tua I Samoa e Savali to the whole nation. E Savali to tonu o le Malo, Savali tonu I ministries taitasi. Yeah, toi Savali foi petalai mai foi lea tu ele ngata o le a o awina o e Savali I to tonu o le Malo e meet taitai o ministries taitasi meet ma le Afioga tu le epa former prime minister tu le epa sa ilele ia le ngata po leo le a e alu foi tateo patasi I will go together with you e Savali I to tonu o au e kale sia ia e fitu ia ma meet lato taitai por prestene. Ole wa umatu nei la o mission ile SDA Church. Yeah. So atuai male Reformed Church. O nei la ole la luai le tato series fa ai lo atu. It's a revelations of these churches. E iai le mafu o angatele la I tua atu o la o mission lea o le revelations lea. Something greater is going to happen to the whole wide world. Fafafonga. And I will not reveal to you. It's a revelation of the Antichrist. And you will be so surprised because this whole plan of God was hidden beyond the face of the earth. Now you are going to see it. Big outcoming, outstanding, significant, revolutionary. It will happen after these revelations, 2024 year, which is next year. Ole IMS, o se e kale sia fou. Ole headquarter I iai I Australia. Ma I nei Virginia, a o Samoa lava ia sa le ai se IMS. O le IMS la tu sa o au sa whaanauina ma whaafaileina. I le conception la lea sa whaangai lea tua lea Afioga pol pasene waili ia mao nei then I'll win I Samoa ana le ai la au. There will be no conception, there will be no birth of this new church
IMS. Ale aila se IMS, ele le misiona le atua. Ele ai fo se revelation, ele ai fo se revolution in the future. Ole IMS la, ele sa talanga fa iai. Like I said, pe o symbolically, spiritually, pe o se ole tina sa conceiving le child le new child and gave birth to this new child IMS. Yeah, tasi level masina na fo wai tu la email e kalesia fo le IMS. Ya connect lum Australia. Wo lole temi o te move outai. I fafanga my loa my ya lord connection in my Australia or take over loa ya Australia. Take over loa ele headquarters em pestene Australia palangi e Australia ile tamai e kalesia le ona o alu ese. Peo tina fa anale Samoa. E papa na le tamaititi, saulo le tamaititi, ya wa fa susu le tamaititi, ya umaloa fa susu tamaititi wo lo le tame fa ate le tamaititi le ya papena umalale symbolically of what happened to me and this new child, new church. Ya o wal ese lo. Ya ola o tu lo tatou ile fourth church, ole Vili church. Ole Vili Church le kalesia lea e fa umai lo program ile terminate ile po nei. Ole Vili Church ole e kalesia so fitu lea e tausi la tausa pati ai prestene ai le Afioga Vili. Malonto olua makerita. Ole e kalesia ole totono o Vaitongi. O Vili is like a powerful man, wealthy man. Yayana hotels, elo umai auto ya Vili lo Samoa. Yayana apartments, a rent. Ya yayana e kalesia. Yayla le aso na o kolo mai yai. Is ya ufano. Se fa mole mai se tupe mami. Or mativa lava mami, I need some money, please. Ai mumuso atu tamati, taluai. Wa few tomatoes sen nato ya upase se. Wa misi la sha ufana wow. E mana o ya upo mai ia mai Samoa. E sa wa misi la to wow. Everybody had their own marriage and were raised for lato fa now, but they really wanted me back home and worried lato. Yeah, te wa fasi au pe wa o use se tu langa ese e o fo la to o me la fa Samoa, you know, I lo ya la to ma plan ma le tu mo au le yeah. O to kolo mai la ufanau e musu la ufanau pa alua na totongi atu pa sese au e tau wai back home here. I alua au withdrew the money ya ai fa ngai e fa ya o hotel sa ya ma fa ya o me ai au tele i fa ngaluenga la ya to o fa lisa to kolo mai kameki ya koi kokonga ko le pa sese. But my mom, you need to come home. Yeah. I alu fo ya o koe fai fo ile me koe withdrew fo ile money. Ya koe fai ya la motel po hotel I upolu lava lea. Yeah. No ole I'm sorry. Le tu stala lea I utulei. Ona o kolo mai lo la uso. O maliu nature uso. Ai kolo sha uso lo tuangane. Pa pe me lola utuangane o faola tia Asoau. Wa kolo aku fa mai. Mai. Wa leko e wako in kope ka meki ya oe langa ke le sau ke aru ko mai wapo le kope ma kokongi ia yo tu stala hotel. Wa nire oe ngai sau koe sau ngā I ka meki. Ya ai whai atu ai au lo utuangane. Mai. Ele ma whain
na o alu atu fo iata ele misiona ale atua. You be quiet. You don't know God's mission. You don't know what I'm doing. Ale me o tose tupe ola ai au nei. Don't forget it. Leave me alone. Yeah. Kola kulola utuangani ya waya yala usafa mai. Sis, vai e yai la o wo. O lona ingoa o vili. Sa o nofo e inayana apartments. He's my best friend. Tau whaalonga whaafafonga mai, I yalo lea tua taita ina ai iau, ile e kalesia lea e kalesia vili. Au te lei loa I Samoa, pe ese e kalesia vili. Until my brother called me up from my, go to Billy. He's my best friend. Just tell him, mention my name. Tell him you are my sister. And then tell him that you ran out of money and tell him, just mention my name and he'll let you live there. Oh, from my, olai oi whanga pe e rengo unga. Baitongi. Yeah. Oh, walu loa. Utaratu lai no for mai le plestena mlanto o lua. Ia la to au fai atu. Wa ai le tisi lava sa tupe lea. Ai fia mo wa se potu o le lua apartment se e o no fotoai. Ai e lafo mai o le tupe Amerika e lo ai ngai tutongi ai. Ia la o ele umi foi I'm only here temporarily. Ai ele umi na alo li o au I upolu. Ia, ave loe le ulungali ile talia au tonu wale ave la au fa amnofo ile apartment complex le ia apartment to ina le. Ia, au fa amoya au tonu la fale. Pa mai loe tina makewita I saula oe o maua. Ma ulungali e moe atangata I langa ia poku. E saula oe ka moe ai moe ia lo to lua I lana pot tira fa mai le to ina le ai sa o mama e ta moe e tu le potu ia Cristo e moe ai o ia o fa atu lo motu le ai fa mole e ka moe langa e o ke makafefe e le lo au ia ngai ngu ia mama moe lo mai tina ale yo ona le po e moe ai la umane mato ai mato ifo loi luma e tala no ai ispeo se masane ale faife au le por prestene le a umana ai ole la aloi luma e le fale na e ai pola na le lo umato tangata le no fo mai oi peo mato fale le I vailele e floa fa angale lau papa you know, and nofo e tangata mna monofo ia mato nofo yala ia o ai to tolo ma to se yala I wa loto li sama lo o lona ingoe o Petelo Ioane te vanga o ia o se toa ina I te tonu o le e kale sia le asfitu I tafuna a o ia foi o le counselor po le pautua lea a le autala vou a toa a societe autala vou a toa I tutuila. Na luatu la ia matotala noa. Ia fesili ala ia I le ungali ila ia bilbili masonto lua po ai au. Ia pamatala tu lola ia bilibili ia o au le afino le ai tu fino tia lea e nofo le na le valava na rent I lato apartment. Ia, ona whaapea mai lola I o tama loa lea. Oh, o le teine la lea na pisa ai le airport. O te saua lau te paalongo ai utalinga lea mention le teine lea. O le afine la o le ai mapo ma well, South America, yeah, maybe he heard me from the people because they all knew my mom and dad. Yeah. Ona aluala ira tala noa, aluala ira tala noa, pape mai lole tala tama loa lea. O tamana e invite oe e tao le mato e kalesia. Yeah, au moli mau e wai lotu afiafi I nei. Yeah. Pape na lava
le tala noa al tama loa lea. Ale isi loa le sotofi lea ala spale le loa, ua toe loa tu foi tama loa, ua toe mato a ai, ma eva atu I nai, nao mātou tō whaa. Ia o maloa alu tama loa, au wai nofo I nai le apartment ngā pe ko luai yaka E ese ai le, va mamau ai, ia. He lives in that apartment complex. A loa ia moe. Ia, o lo le next day, o le sapati. Ia, ua walau lia loa au ele tama loa la lea. Ia, sau loa tama loa lea, ua maa o loi le loto lea lato e kare se tāpuna le loto asfitu, le headquarters lea a le mato e kare se asfitu I tutuila. Mato malo lotu loa ina, ai o le afiafi, ia, o walu loa lotu loa I tonu o le ekalesia a vili. Ia, whapafonga mai auto, o le lotu lea, e pu le vili malonto o lua e ese fo ia lato conference, o le ngali I leo lato wa independent church lea. E o ngā tonu la le falisa, ai leina mai talange faisa le tu lea, ma le tu lea, fale ta itasi e no nofo ai urungali o le ekalesia lea. O pise V-shape, U-shape, e iai la ia fale ia no nofo ai urungali lea. E toto ala so ia maumanga fai ulu. E survive ai la to wa to atelo le ekalesia lea, mo tangata upolu. Masavai. Ia, te le loa pe iain tangata pe la isi foi tangata e whainga luenga star kissed. Awa aia uia le formula ale e kalesia lea. E mahanaia. You know, ata mai tele tama loa, he's very wise. Tele po iana tupe e alu wha apea le laina o fale. Le tu lea ma le tu lea. Toto e ole survive me toto ia. Ai o ngā tonu ai le fale lea fale sā. Au I o lona fale o I o apartments. Ia, o walu loa mata mwhaalongo. O le e kalesia la e mana ia foi. O le e kalesia lea e tausi e le whaiwhe au po le plestene lea lana I a e kalesia. E vice versa. E tausi foi e kalesia lato whaiwhe au. Po lato prestene. E iei la le whaiwhe au o cherry. Ai e tausi e tangata uma nei le prestene. Ia ma lato whaiwhe au. E ara no I loa. O aso ia na o iei le fale o le prestene le o vili. A o le po mai mea ai Mai tangata ia leina lato fale. Whialo whani te e kalesia lea. E alo fo I la le ia vili malonto o lua. E wha atau ia mea ai. E whawhanga I le runga ali I lea o tat whaalongo atu whapea mai makarita se aluia mai se pirikaki po se moa. O le ainga lea ia le ainga. E loa le lea ia le whaiwhe au le prestene lea malonto o lua. Le ainga le se pirikaki ai. O le ainga le ai le moa. O le ai. E loa malawe la ua ia mea ai ainga ia. It's very neat. It's quite an experience. Ia, ai whawhanga in vice versa. E whawhanga mai poi e kalesia. Ia le prestene lea very neat. Ai whialo whani tangata. E alofa leisi. They look out after each other. Ia, o le mea la na o experience na ile e kalesia lea. Ai say back up la le tape ia Pete. Pete Ioane te vanga. Pe telo Ioane te vanga. No la ia ile e wai. O walu loa la ia ile lotu lea vili ma toma vili ma le tina lea makavita. Walu lau te aloa no whai luma like a third chair. Ia, whai lava le lotu, aloa le lotu. Ia, lo le lotu, ta ape mai tangata I whafo. Au ia te mana o lava I muli lava au sau I whafo. Tele mana o e mua mai I whafo. Wa e loe au, a mua mai au. Oka,
kele o ngā kala o mai whaahai mai ia, ma interview au po ai au a. E na o mana e muli muli lava au. Ia o sau I whapo. Wo ka ngaka ka ape o la ko whale a. Lo behold, e sau au e sa vale mai au. E la o le whaito toa o le whale sa e sau e whapo. Ala e nofo tua I a pi. Ta maa loa la lea na watu mi te au I le whale o le plestene. Ia, whamai lan tala na latuwa aia au. Whata Italia o ia se ia usavali mai a lui whafo. Ia usavali atula a lui whafo. O ia mua sa lo whata lo whamai. Ia, ma whawhi loa I mai. Ia, ma o atu loa I whafo. Ma atu umama ua to loa I whafo. O te latu loa I whafo. Remember I said I wanted everyone to leave the church and to all come out first. Wa mai nei la le kale sia I whapo. E muli mai au mapi. Tamatea mai o lewa. O tutu atu umale e kale sia I le circle. They all stood in a circle. Tama, matina. Everyone. It kele ala le circle. O whapea. O la me wa tutu ai nei tanga te whailato whono. Tutu ai le ngongofo I lau whaisai e whailato whono. Ale mafu anga na whaile lato circle lea. Wa plan e a vili le plestene. E male e kale sia lea. E ave a o whaadina. Ia, o te ilawa wa sau le announcement whamai. Ia, ole e kale sia nei, ole a tato woi. E ave tato Maloi. Whaadina. Ia, wa o te ilawa. Ia, whapea wika whia. O au iau te mai me whapea. E le maasani ia au whapea. Lo o langa e le maasani. E whai maini whaalolonga ia te au. O au lava ia e ave a le whaalo ia o mātua. O ia. O te kua au ia kua le mukuka. I belong in a kitchen. Fufulu ipu ma serve au serve Malo atu ia o mātua. So I'm used to that kind of life in the kitchen life. Serve. So, yeah, whai lava le tonu a neita ma neiti nā, ma bleskenge, ma whai au o cherry. Yeah, ke I ala ia walu, whapea mai loa pi. Pa mai, le ai, tu o mai a te au. O te alu e whaadina tato Malo. Ia, whai mai umaloa, ia whai au ma bleskenge. Ole mea ma naia lava na. Ave e pi le tato Malo e whaadina. Ia e tato Malo lo ia ma naia te le tonu le se lau pasenge. Ia to te loa la. E nei ua na alu pi ta ave a o whatai tai loa. Se I wha ma vahe sa pati. A ma tola ma prestene ma lon whaitua. Ia. Ma olo ma pit. You know, o te leiloina piece that well, but I know o ia o say elder of the church, one of the elder, and also a counselor for the whole youth association of the Seventh-day Adventists. Ia walu nei la piece ave a. Ia walu ave a ulunga fala ingala ilunga ifo I ka ifo I panga alu ia. Ia ai e loa o le fala inga sainga. Ia o malora. You know, a lot of interview, a lot of talking. For my sama lo wa maliu lonto lue 2002 lonto lue no ya sina. Ya wa fai lava leva maleva ya tana no lava, you know. Ya wa leva le pola akapongi le fale enga ya na maolo ya o le pola na le yo sao le fale a pi le ka vale le si you know le lovers lane nga ya la amakalo le la foinga le si round le lovers lane wa love opo ma kisi ma ya ma fai lo le lo fa wa ya ke ya kwa ya you know I it's okay. It was okay with me because I allow it to happen because it's single. O maliulon to lo. Yeah, a single for so I was not afraid or I was not I didn't think it was evil because we were both adults and we were both single parents. Yeah.
O walo le fale. O umal nei lalo no fai I. Awa walo lo upolu. Wa lai familia tua, you need to leave. Leave right away. Ai wa sila fia lea tua, a ume I. Ya lona winga la ume lava lea ma round and about ma tamaloa lea a. Ya ele manao lea tua. Manao lea tua, move on, walk forward. Ya. O walu loa tesi la o valele o walu loa upolu. Ya. Wa in love la o taitono lava wa in love ya le tamaloa le ya. Ai tasi ale po na mai eva itono taavale. You know, no sex or whatsoever, just hug and kisses and all that, get to know each other. Yeah. Well only for oh yeah. Well only for yeah. And like I said, it was nothing mattered to me at all because we were both single parents. Walo ne la I upor. Ai no for tamalo le I tutuila. Ia ufa pena lava le email. We wa mata loa, I love you. Oh yeah, I love you. Oh yeah, I enjoy and oh yeah. Yeah, wa mata loa la na in love tamalo le. Wa what you upor every weekend. Wa temila wa whainga luenga loa ile SBC TV. Alwa tuala tamaloa. Almost every weekend lele tuai. Yo isi temi o tele manao alwa tuai. I find my ana do you want me to come? Yeah, o fatu. No, it's okay. It's okay, take a break. Isi temi vaku, yeah, sure, if you want to. Yeah, elatu lola o tamaloa lea. Yeah, ma eva I polo fana le beach o ala ma o le beach lice nai upolo tai de Sarmy Fai lava te loa to loa for lisi trip. Yeah, what time you my trip atuai mama moe, you know, make love. Yeah, lo wa o ia ba ainga ole fa ma sani tamaloa. Ele lo po so to lo le mai le tu pe le ai lo ya o la mission ala le no wa lo tu ai ya wa in la fo ya o ya tamalo le le o tamalo la po pise football de any pe very handsome man ya la le temi wo to lo tu ai fo I Samoa I upalo o le te o fainga luenga o ya o fale you know le lo fale mo ka ya fangali ya no fo ya o fale le I across from the hospital. Kule lo wangalo ya le ngol ngale fas le fale mai. Mo ko kua. La ya le fale nga two story no foi le fo mai lalo. A no foi lo ala to ala pi e mate momo ya lunga la mansion le. Anyways. Ole isa la te mena lo atu ai. Pa pe mai lo ya tala pi. E a pe ta fai poipo. Yeah. O fai atu loa. O tele mana o lana I'm here on a mission. Yeah, if I may say le tanas tamaloa lea. But I love you very much and I want to marry you. Yeah, o fai atu loa yo ai te e a. Yeah, o fai atu loa ia pa mai pi e le mafua anga. Vai e mana o mia lava e au so to o lua. Au te fia nofa se teine tutuila. Barbara, I don't want to, Barbara, I don't want to hear any noise from you, please. No noise. Yeah. Pāpea mai loli o pi. O te mana ai nofo ia oe tā whai ipo. E ni lawe au so to o lua e whai a ofo ma fesosoani mai au ta meite. O pi la e loa la e ilana whanau o le teine ma le tama. Woti son to o lua e tausi e to tase ia. Si tame titi la le e alu le high school. E alu le teine le kolisi e Samoa. You know, e le whainto o lua ta meite nei. Ia na vinga ala I o pi e tau lava na mano nofo. Ia, whamatara sao mai la I o e pi ia au e mana o mia o ia ona whaipoipo se teine Samoa, se teine tutuila. Ia,
O whātu, alai tere teine 5, I tutuila tere teine 5 I upolu. La mea tele nofo ai teine ia, po whawhine ia, ai whamai, le ai because o oele le teine wa mua au date since my wife died. Ia o au lona we, ele ia loa le ta malo e date, until I came in a picture. Yeah, ma date loa. Yeah, sao e lola I tua malisi whamtalanga pi whaimai. O le isi mea mana o mia ia ana nofo o ia au le teine Samoa o teine tutuila. E mana o mia e ia I pepa. Pepa ia mawhai e ia ona nofo tu mau I tutuila. O le a whaatea o ia. A whaatea lo o ia I lana ngaluenga. Ia, toi o uma, toi foi uma o ia masian whanau I Samoa. O le alei se future. E lofala o ia sian whanau mau tua onga. E le te mana o foi na ia toi avelan whanau I upolu. A laua ola le lei manuia I lana ngaluenga. A le pona la. O le a whaia o ia. O le a wadu pepa immigration la tipoti o ia. Ia mabata manaita maiti ia. Ia. O lona tali I lan whanau tutuila. Ai la titi o ia. Ele yo te me mwhaia o ia na whaia na pepa. Me la nana mana o ia. Ia Pete. Ia o nofo yana ia. A wala ia whaatu mawina ia ngā luenga. O nge ki pokinga ia. Ia whai ngā luenga pia o ia tutuila. O lana ngā luenga sa iai. He was a director for the Land Surveyor Department in Aspa. Ile Aspa. Mawalunga ngā luenga ale Pete. A tamaloa lea. Ia te le fo ile ngā luenga. Te le fo ile tupe. E maua mai le ngā luenga lea. Na whai ngā luenga ile Aspa. Lo o mai tā tutuila ia le Aspa. Ia, na whai ngā luenga ai o ia le Land and Surveyor Department. Ia, tō te loa la. O ba ai tamaiti, wa o meetinga ia lana whanau. O mawhau lava. O whai loa ia pi sau tatalo I le atua. Ia o mawhau fo I mai loa pi te tutuila. Ia, ai o la lata lava le aso e ti poti ai o ia. Ko laku bave lava laku bave ai upolu. He came very, very earnestly, very quickly to meet with me. Ia ma meets loa. Ia ai oi mai lava e sa malo siana whanau. Ia o walofa tu lava siana whanau. E le te mana o ia. Tu e fo I mai lan whanau I upolu. Wa le lei lava a onga ma le lei lato a inga. Na o ia masian whanau wha amole mole lo wha atua. Ia, tō te loa la. O whai atu. Ia wale lei. O la ātā oe wha ipo. You know. Ona o pepa oe. Ona o loa lofa ia I siau whanau. O te le mana o foi toi foi lo whanau I upolu e ola mativa ai. Lawa wa ai le le lo ngā luenga. Le le ia tamaiti ma tō apartment. Ia, e wha pēnā lava. Ia, wha atu ua lei. Pau lava lale mea na o manao ai e wha ipo ia Pete. Ia moe la tō saolotonga. Ia moe la tō whaolatanga. O le mea la o whai atu loa. Tā o loa e wha ipo. Ia, latu loa le mata vale. O pakalai lalo o le ele ingoa le la au ke le ala ilunga le luma o le fale famasino le courthouse le la au ke le hanga ilunga le Sarmy le luma me le Sarmy ia pakalo lalo nga ka vale o la ma o ngai la e sengi pepa ia o la fa ipo le tamalo le I remember you know. Remember my relationship with Pastor President Wiley. I kept saying no. You know. Ale was wa fire ya Pete. Yes. I will marry you only to save your job and to save your children from having to go back to Apia. Yep.
ngala again, pakakabali lalo. Le ele ngole le kala au ke le anga luma le courthouse. Awa mai nei lai lalo. Well, my as soon as we left the car, to se whaapofonga mai. Ke I lava ua hangi na sabili. Like 180 degrees, Ua hangi whaapea. Se ua halu whaapea, ua paula o whaapaku, Ua halu solo ia sabili o lo pore kasi kau halu whaapea la ka pore kasi. Ua saul, ua hangi, o ale la aula lea. E iai whaku le la aule pingi vi. Ko ke loa mea le vi. Le vi le moe Samoa e kao ianga kipi la ia ai a. Pape ngale la po o whaku le la aule e kai whaapea le la po a. Se ara ko ulu mai wa hangi ma le a wha. Ia ko ulu mai mea wa kau la ulu a. Wa kau solo la ulu ia o piri ia wa ka moe kulosi le awala. E muli au kama au. Wa kuai halo sabali e catch up ma pi. Alo wa kau ai au le la au. Wa whaapea we my gosh. Wa halu whaapea la pare kasi. Halu whaapea la ulu pa ma la pore la o a. La whaapaku. Remember what we whaapaku whailo say every day I go to work. Wale ma whai o whaapea wika pe uma le familia tua. Oh, le whai paipo, you know. Ngale pau lava ngale kemi. Ma o alai e alu lava o e muli a pit e whai lava le sainga lima la le o whai paiponga. Iko kongo le courthouse. Ya, ma o loa mua pit, alu pit kalangoa ka ma loa, ma kamala le counsel, ma le lopo ang kalanga whai ai, po loa ma o akpa. Ia wa ako loa hao loa, o sainga e pi, le kusi ke lea nga, kusi wha mau ai mea a le nuu leo upolo. Ia wha mai lola, ia luatu mao, ia ula ko whailia mao kilo whaapea. Ya remember la wa kau ai ia o ngei whaku la au, ma me whapea nga, la hit me in the head. Ya lawa e sangi loa, so I signed and I got married that day. In spite of all these nuts or these things falling on my head, you know, which I thought deeply. Probably my Father God is telling me, no, don't sign. But deep in my heart, it was salvation for this family. I brought salvation to Pete and his kids. Tote lo o se fulu ma saula va au le ale waki whaapea. Ito tonu le courthouse lea. Ti tilo tu au. Wata se fulu. Ape yeah. Na malava ipo. Sangi le pepa. Mai male hard copy. But my Pete fai ia mai so hard copy. Yeah. E lua la hard copy Pete, hard copy yao. Ya to say lua la. Na lole ma sangi iponga lea. Ma mai loi sa loa i pe ui ai a o angi ka fe la kau ai po ia o mea nga alai why we had to go and cross the street to go into our car, So te lua. By the time we walked out from that courthouse after I given my signature in marriage to Pete, to haleai masisavili. Wa Malo, le mea awa fola o mange mea whaku I lalo le awala, you know. So suddenly, there was peace. So suddenly, the wind blew away and everything went back to normal. That's how I knew God surely was with me. Yeah. Na mahalo pa mai loa Pete, ia la tau e celebrate at whaipoiponga. Ia mahalo la i la kalaka I oi moli ngu, oi la moli whanua ai kalakua O ia la le whale inga nga, ia mano whanofa maa ai lava, mtautala noa lava. Maybe in Pete's heart, he was so overwhelming, he was so happy, you know, that he married me.
But in my heart, you know, I was not really sure whether this was God's plan for me. But in the back of my mind, in reality, I saved this man. I saved his children. I brought salvation to this man and brought salvation to his children. Yeah, ave loe pizza pa mai kapa mai le hard copy out. Yeah, wala loa pizza ma copy ye loa. Wala sa copy. When I came here, ko kolo ya pi de email pa mo mai la hard copy. Awalu ya pi ya umalo fatulo ya pi sa wal ko fo ngalwenga laute fa ngalwenga ile SBC mele ya o awai posia I did not have any boss e pule ala ba I la schedule me te me telo le fale, you know, I was my own boss. So ya alo pi de alo sauni la alo polo ai alo la ngalwenga ya ole aso lavale na o mulimulia. That was my last time I saw Pete. Ewa na usaw na nei America o tele to ai se Pete. Awalu nei Pete ma copies o pepa fa ipo. Yeah. Wolfia one side. Wolfia lava o faola o sine aingan fa masinita maloa. Yeah, but it was not like a really passionate love to marry him. So, ta lor se fulu ile po. O te mitonu ana na alo I lo pito e foi ile itutu ile alo le valele. So, ole se fulu le ao na mafa ipo ai. Se fulu le po na alo ai pi to e foi ile itutu ile ma ave la high copies here. Eu tele I popole la uia mai paulava mea o faipo sinei tamaloa ia fa Asoau aus tamaloa le ia ole pepa faipo la na fai na pepa tutuila na Russia ia le fai pepa Manu'atele ti pokinga ia na la na sao ai ia na I lava na ia la istamalo le masian fanau. Yeah, back to the church. Wa foi mai nei pi ile I tutuila ai no folava I upolu. Ole e kalesia la le veli wo ai o va aia le tali malo sine e kalesia la to le loina a ne wo plan e kalesia ave au fa dina. Ia fa fitai lava apa pe lava fa longo mai mo mai ia le kalesia le a veli. Pole Afioga le vili ua maliu nei shona faito ya margarita. Yeah. Ai ole e kalesia na ui inga ya wala le tua na o experience in le e kalesia pelofani le kalesia tausi fai fe au le ole fai fe au ma le prestene tausi e kalesia. And make sure el prestene lea e yaile me ai fai te au yaile me ai a tangata uma nei e loa leia le lo matua nei mai to ina le tangata le ainga le ai pikaki le ainga le ai le mo le ainga le se me ai, you know. Ole me la na o experiencing it's a tonul e kalesia lea le kalesia bilibili lona winga e yaile me le ai le mafu ana mafo angana ave ya ule tua I tonu ile e kalesia lea ya mai le faalatanga ile I tonu tamaloa lea ya o se feinga ya pi malana fanga nau ya owange ki pokinga fa afo upolu. I looked at that kind of God's plan. It was salvation, saving these children and saving this man, sustain his job in Pango. Yeah. Ole mela na wa fa ipo ile se fulu le taiao le se momoe le se sex le masekisi ana uma lava o walu la unga luenga to e foi tama loe e sauni ela la to ainga aina le fa to fai ma sauni e malato ya ile se fulu le po
Ia to emaili loi le next day, whaapetai tele mai au. Ia o whātu, it's okay. You know, as long as I save you and your children. I thank God I was not married. Oh, tāna whai te māloa. You're lucky I was not married. I thank God I was not married. Otherwise, I could not marry you. But to me, it was a salvation into this church. Wo o nei la le teimi, le teimi la le ole o ngā to tonu wai tasi lava le aso to anai. Whaapaponga mai I awala le atua, na whaongai le atua le tamaloa le o pi. Ia ta ina au I to tonu e ka le sia le ayulai. Wa o te rei loa se ka le sia ayulai. O te rei loa po I pi. Au avea le ave le atua au I to tonu le e ka le sia bili bili e mi tai ma pi. O le awa uli la na wa uma nei le lotu uma to anai. Ia, sa vali mai loa ma uma pi e tu to talani o le apartment lea. Tala noa la pi manisi tama lea. O le tama lea e sau mai upolu. E sau tonu ala le tama lea mai le e ka le sia Iulai. Ia o whaalongolongo a whaatupi tu ia ua mai le ka le sia Iulai. Ia mai Manuia sole. Then I popped the question no whai atu. Oile kalesia oile kalesia ngai ke loko ai. Ai wha mai me kale kamalea e kalesia Iulai. And I said, bingo. Wow. Amazing God. I did not know there's a Iulai church, and now I know this is a 7th church, one of the 7 churches. Yeah, o whātu ola I o ngofolo interview, o whela mo ele e kalesia lea. Mai, lailunga ku ile apo inga le mo vaivase. Vaivase po mo kōkua, wangalo ia. Pe o ma mtotu, lai ei le makoa onga. Pamei la, lailunga ku lai la onga. Yeah. O ia, o ai lai bless kenge. Ia e ka ia Iulai langa e kalesia malanga loko. O whapea, oh, so this is one of the 7 churches. Ia uma e ngā story o walu kosi uma me uma e lalo Iulai Church, muto o tua, you know, and so. Ia ngā la walu la walu loa la I polu. Mi follow notes. Lotu mulimua la le lotu lea sa o walu ai sa o le second to the last church. Ia o le vaiaso la lea. O le aluatu ai le sistak. Uma lo le sistak. O no aluatu lo le 2 weeks from here. Umai loa le mission I le lotu to atasi Samoa. Le lotu le ala Afioga pestene Mose Wales na Malau ulu. O le lotu muli na sa o walu yai. Ia. Ale vaiaso lea o le sistak. O le sistak e tasi lava le mission al sistak because I had stayed there long enough. So I have a lot of story, a lot of revelations about the sistak church. Ia an tu atu loa lea o le Waismea Church po le Samoa tu to atasi e kalesia lea. Le Afioga na Malau ulu Pastor Mose Wales. Ia, mai Iulai Church. Uma loa, ona whaali atu loa le ia te oto. Revelation le atua pa mai, it is time. It is time to reveal the Christ, the Antichrist. Ia, Samoa, o le misiona na au o uma atu, I kalesia I lua o le IMS, ma le kalesia a vili I Waitongi. O lea e kalesia o loeina o le whaolatanga I lea tama loa pi malana whanau. Ia, ai o le ala foinga le taitaina fo le na o au e alu e a moa le the other church. E fitua e kalesia the Iulai Church. Ia,
Manu'atele lava le atua. Mo o tau, ma ia Manuia lava le atua to Thanksgiving. Sarmy say happy Thanksgiving to you all. May you all be happy and be in great joy and be indeed happiness, rejoiceful and be delightful to eat your turkey tomorrow. Yeah, tono for ye lazy po kalame mātou taiao. Yeah, maybe you will see more celebration tomorrow, but as of now, beginning celebration of Thanksgiving to you all. Happy Thanksgiving. Yeah. Cheer. Se sabe la vesta to pese pa mole mole. Ola a o mai. Let's dance. Celebrate. Yeah, dance. Tama mimita, teine mimita, hihiva mimita. Kilo mai la hakali ali etu. Week hoa yau. Hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate, hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate. Tama mimita, teine mimita, hihiva mimita. Kilo mai la hakali ali etu. Week hoa yau. Hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate, hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate. Week hoa yau. Hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate, hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate, hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Ite pate pate, hiva kilonga, hiva mai be, hiva mali e. Yeah, Malo lava, baptized. Mole pese Manuia. I am part of Tahitian. Yeah, my last name is Te Hui Man. Nele pese wa fa also fo ila ta sira Tahiti. Fa brusha paila ta Tahitian dancings. Okay. Ole termine fa mole lava. Se Asoau lava. Se pese papitoa mo Samoa. Fa Manua, Tutuila, Namua, Upolu, Savai, Apolima, Manono. Happy Thanksgiving to you all. Thanksgiving. Masino
This is a lovely song for you. Ina uasale au feiloai Ole la lonangi o mala ele aise ele ngasala Ai ona ua maua lo tato nei soifuanga Ai ni o usese dia ia faape anga toi moana Ene tawana uina so alofa le tausala Esauia oi lau pele pele Ua o no fo Me ua o no fo I senu uese Oita ua le loto Faale masani Ina ua sale au feiloai Again, Sister Tassie Smith, that it was your lovely song dedicated to you. Your request was so special. Anyways, ole au atunei tato fashion. Would you please give it to Barbara? Lau aile yo hatu tato fashion. One more dedication, I almost forgot. One more dedication to send to you, to dedicate this special song from all of us here from the Fofogaina here in Long Beach, California, USA, and also the Manu'atele program. This is a special song to say Happy Thanksgiving to you all in Japan. Happy Thanksgiving. Arigato. Sayonara. Yeah. This is your song in Japanese. Never seen you looking so lovely as you did tonight. I've never seen you shine so bright. Ooh, ooh. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance and giving half a chance. And I have never seen your dress you're wearing or the highlight in your hair that catch your eyes. I have been blind. Is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. Where I wanna be, but I hardly know. This beauty by my side. Ooh, I never forget the way you look tonight. I never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I never seen you shine so bright. You were amazing. Whoa, and I never seen so many people wanna be there by your
never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. Where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. Oh, oh, oh. I never forget, lady in red is dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. It's just you and me. Where I wanna be, but I hardly know this beauty by my side. Oh, oh, oh. I never forget the way you look tonight. Domo arigato. Yay. Thank you, Tassie, for teaching me perfect Japanese. Man, you are such a woman of many languages. I wish I can be talented like you. But anyways, arigato, sayonara, that is your special music out from Japan, from us to you Japanese. Okay, ole termine. Ole afianga lota to maritato fashion. Si tama la stato pese fa muy mole. Ashi to masu. Where the sea is dark and cold, my love has gone, and my dreams grow. There'll be no tears. Well, you guys, as you know, tonight we're celebrating Thanksgiving with you. That's amazing that we had the opportunity to share with you to celebrate Thanksgiving tonight. This is so amazing. I hope you guys have a wonderful Thanksgiving tomorrow. Be safe if you're traveling, and so everywhere where people celebrate Thanksgiving, have an amazing day. God bless you to all. And so we're going to start with the fashion segment. So tonight we're celebrating, Crystal is wearing gold, and with the Thanksgiving colors, the gold, and also we are combining it with flowers, floral prints. So we are representing Thanksgiving with the colors. So we celebrated with you, and so this is an amazing puletasi. The sleeves, they look amazing, all very puffy, and so kind of like avant-garde. And the Prince flowers, they look also amazing. She's playing also, it's a regular color, but she's playing as always Irish shoulders. So she likes to play with the designs always. So the sleeves, they look just amazing. They look like a big roses. And also on the bottom of the top,
has raffles all around. And also we are matching the hat. It's like a nice turban with a big bow and a big rose, the same print flowers. So it actually looks amazing. And we also combine with the accessories and the glasses and everything. So I hope you guys love it, and we are always grateful with your comments, and so if anybody loves the designs, you're always welcome to order from us. So how do you feel, Crystal? I feel beautiful. I feel beautiful. I feel marvelous. I feel wonderful, and I am very super happy because of Thanksgiving. Night before Thanksgiving, me and my children, we always get together and drink apple cider, and I do a lot of cooking. I cook swalesa. It's a special night because my grandkids holiday is swalesa, but this is a night they always look forward to eat swalesa, cocolesa. So it signifies togetherness of the family, of our Samoan family. And all the material there, all the fashion design there, all the material there. E whakatau tonu lava I lanu ole fungala au fruit colors. You know, floral colors with the same fruits, different color of fruits, yeah. If I lungo tato table, le me ai, yeah. Mali sawe mali say lea, yeah. Very artistic, very colorful. Yeah, and flawless. It's like a turban. It looks like a real queen. So anyway. And I love the accessories. Always yeah, matching. esa way po ilama kuai nga glasses le. Uto pa titilo mai ouch. Ele glasses. Ele ai ni te wata ne glasses. Why? So 8 glasses le. Ele ai ni te wata. They're like pretending glasses. Yeah. They're so cute. Pretend like they have glasses on, but they do not have lenses. With all crystals around, so it's very shiny. Empty glasses without lenses. Okay. Yeah. And then I go for glasses. How for my papa being yeah, lupa kasi match mali off. So thank you so much, guys. I hope you loved the design, and so we're gonna go back and change, and she's gonna model. Wait a minute, you need to model. My Sarmy, ele hopaya Sarmy, le California. What are you wearing? What are you going to wear? My Sarmy, oh, I'm not gonna wear gold and white. You know, I was on white and gold. Okay. I want you to show your fashion. Turn around. Put that down. Turn around. Okay, guys. So tonight I'm wearing. This is also my brand for men. So this kind of jackets, they're available on different colors, and also it's very sparkle, and so they change colors to two colors in one. So and also I'm wearing the turtleneck top and a black pants. So it matches perfectly with the jacket. As I told you before, so most of the times I do red carpets, and this is my style, and that's the way that I go stand up at the red carpets. So these outfits, they're available at my showroom. If anybody likes the jacket, so you can order. They come in from a small to extra large. And we have different combinations. Like this one is white and gold, and we have pink, we have blue, and also different colors. So if anybody is interested to get the jacket or whatever, so just leave your message and on the comments, and
we will reach you. Okay, that's the fashion for male, and if you male out there want to wear something shiny like that for the holidays, get a hold of Sarmy. Okay, also for my Sarmy, now all he needs now is a boyfriend. Or Lovey, you said that you have a gay friend for Sarmy. Please let's make that strong connection. Oh, Sarmy, if you're not the girlfriend, he, she. Okay, we're gonna go back and change, and we would. Okay. Sew up my dress, Okay. and then we go. Okay, we're gonna do a dancing for you. To me, till then my heart will be beyond the ring. Okay. Pei o umale fiu I whawhati o kunei matale fiu I wa ai awele alofa ua tau aso I le masiasi no ole tiu I whamatala o talu le alofa ua ato atoa pele e me ingalo I tai sau whaasoa. Tu Manu'atele I le whenga ua o siane I ni mo vave e se liti po se lia. Lo ua lofa sa whali lofa nau nau atu e a oe na ulupe ua ngatai lo ufa moe moe. O se ie folasia I Malaele malosi o lo umana o ua kilivili whaamanu mai lunga o puao. Se ia tu o le whetua o tau sangi mai manu o le waveao le ilia ina upupe a tamamao. Pei o Fati o unei matale fiu I wa ai awele alofa ua tau aso I le masiasi na ole tiu I whamatala o talu le alofa ua ato atoa pele me ingalo I tai sau whasoa pele me ingalo I tai sau whasoa. O tai aole e whamanatu ai le aso whaftai le nei tu lalolangi. Lono winga o lea ua ta pena malava I to na ia ainga tai au. A o le lato pe o le turkey lava ia po le tamo pipi ia le ua ta pena iai le whataua lava le nei atu nuu le aso ataiao le ngata o Amerika lava ia o na territory uma. E te lele talaanga I tuatu le aso ataiao ia mo e o I le whanawiti ia o awina tutonu o potua onga ia le afuanga ua lato whataua inai le nei lava aso taiao. O le aso tofi usually every last Thursday of the month of November. O le aso le nai, o le aso whainga ai ainga. Ai po le ale tele o mea ai ainga. O le e tatau wa o na iai se turkey. Pei o le lato lea tu ma lato wanga ia e
tam whai lava tuli i tua i le history, ia ma le taunu umai o rua i tangata, ia e papae i la tau na anga i maili nei atu nuu, ia wai li whapena o mai o, ia mai ua no fo ia le nei atu nuu. Ia whai fuin tātou wa ai i le sa ili Malo, e mwhai fuin tātou wa ai i le whau Malo, e mwhai fuin tātou wa ai leo mai io e pa manu Malo mea ua umana pe o tasi fuori nā me wa ai intia o le au Spaniolo ia pe umma lavo i le vanga ia e wa tele ai mesela i nei California ia o ingo streets o ingo ai laiti tele nei ngoa fa Spaniolo ia e manatu fo intia la tu ia ai ina ua tupu la tunu nei e le umwhai au no la tu ave sea le la tu fa alo i tangata intia ai fula ia i nei ia no fuanga mo intia na wala tu ia au le isi mea malosi ale atunu nei e ave ele la tu fa alo i tangata intia. They don't pay tax. The Indians don't pay tax. I le atu nei. Tasile na pe o le ua i pe ua pe u tau ioe ata mawhau foi ia ua telo te mini matu whainga luenga whatasi matangata intia. Ia pe tau le pe tau unfair mo ta ita po le ari ke le rukukongi ioe e pe iari tax e sau e ingi ari tax ma isi mau deductions ato au intia la o la ori intia matu whainga luenga. Ia pe e femitai fo e fia ai o winga na o le nei atunu winga na o le nei atunu e ave lava le latu whaaloalo i tangata na mua i no foia le nei atunu i o na lau whanua mo na lau ele pe o le tāua na o le lava i tau whai ato talasi i tau whai mai le fashion e lau vanga ia o saufu i male fialu le fale o tau maruru male potu nei. Ai o le winga na a whapea e ele por kala me tai au o le o nangai e tai au o le whitarenga asu fuina ia matatu por kala masani foi le o le sa afir fai oa. Just in case ni te ua su fuina will call in, then I will be here tomorrow. So le mernai mo le whaelo atu. Ia e nau lava i ngā luenga wha wau. Ia pio le nase sa u whapai maru atu au whaafonga man au mai moa i le nei vaenga o le tātou tautua ma le au unanga. Leo o mata tu le wasni. So far Samoa le au Samoa le i South Pacific Games i Solomon Islands. Leo o vai atu le mero o mai o le o numero mua New Caledonia, Lona Lua, Australia, ai tu toru ai tatou, se furu a tatou pine auro, 5 a tatou pine siliva, ai toru a tatou pine apamemea, 18 altogether. Ia, o le lavai alu tatou lunga o le tau vanga le teminei, pe a fua iai, o lo maia o lo numero mua New Caledonia, tūranga lua Australia, ia e tūranga toru ai tatou, o te reo vai atu se ngō Fiti, o te reo vai atu se ngō Tonga, ia ai pi o ta mai motu, ia mana tua fo i o motu i o New Caledonia, o Tahiti, Cook Island, e arana le leile au ta alo atu unei, langa o atu ore, e falangi ia, le la watu tatou.
Okay, guys, we are back. So we're gonna show you the next look. So as I told you, so she decided to wear before the puletasi, and so now she's gonna wear the dress that she's supposed to wear before, but she decided to do it that way because the Thanksgiving celebration. So tonight she's not a lady in red, she's black and red. So tonight she's wearing an amazing, stunning cocktail dress. So it's black and red with those amazing ruffles on the sleeves, and also matching the amazing hat also. So she looks stunning. What you guys think? The dress is very fitted, very shiny, like the way she likes. And so we're matching everything. And this is so funky style. The front is red, black and red, and then the back. The back is all like metallic, all black, shiny. So we love to play with different fabrics. So the front is one material and the back is a different material, but together it looks amazing, I think. What do you think, guys? So the ruffles of the sleeves, they're just amazing. It's like kind of like an avant-garde, like Lady Gaga would wear that. And Lady Gaga. The hat is very fitted under the knees, the end of the dress, and it has the opening in the back, and so it's very fitted. So I hope you guys love it. I think it's an amazing dress for the holidays, for Christmas Eve, or wherever you're going to attend any event. So that's the perfect design for the occasions, actually for the holidays. So, Crystal, how do you feel? How do you like it? She can start dancing. I feel more than Lady Gaga. Yay! Shoo! Happy Thanksgiving, people. So she's not a lady in red, she's black and red. I'm a lady in black and red. Okay, people, this is what she has designed. I did not know. I just now saw it when I put it on. I put on this dress and said, oh my God, what a marvelous look. Anyways, this is flawless. I just now, I didn't see it this whole week. I think I that's just now put it an on, and I insane, say, an oh, wow. insane design. So it's very, very funky. So the front is one color, and then the back is all shiny at the same time. So I think it's very stunning. The Mighty Six by Mightiness. Some of the glasses. If you guys Glasses match with would the love hula. to wear something like that, there's always you know, you can contact here, leave your comment, and the comment your information, and so we contact you. Sustainable subscription that's been helping me to swap out Or my just everyday items also, for as I told you, I'm inviting you to follow my social media on Instagram at Sarmy Reyes, and also Facebook Sarmy Reyes. You can see my correct name on the screen, so you can follow my social media, and I would love to welcome on my social media. Actually, my Facebook page is always full, but just send me a message that you are from the channel, and I will add you to my page. And my Instagram is Sarmy Reyes, and if you have TikTok, I'm on TikTok as Sarmy Reyes also. And also we are inviting you to subscribe to Poly Holy Fashion channel. So we haven't seen anybody to subscribe, so we are inviting you to go and subscribe again. We need subscribers, and we really appreciate your support. So. Happy Thanksgiving.
Bible said happiness is the best medicine. Okay, Sarmy, do you have any last words to say? Yeah, thank you guys for tonight. We're blessed to be celebrating with you Thanksgiving. So tomorrow is Thanksgiving. Thank God that show it was before Thanksgiving, so we had the opportunity to share with you. And so God bless you. I hope everybody has a wonderful day tomorrow for Thanksgiving, and be safe and enjoy with your family and have fun. And we are looking forward to see you next Wednesday. And thank you so much for your comments and everything, and for your love. And we love you back. And God bless you to all. Yeah, ole tu atu foi lava noe matu whaatonu, pe isa na tala whai atu Thanksgiving. Ne no uma whamani atu le aso whaaftai i tato uma lava Samoa ne ngata o Samoa i Amerika. Amen. Ia a o Samoa fo i whafo atu ma Amerika. Ia o le aso whaaftai lava ia. Ia pe whaasino lava ia Amerika mauna territory. Ia whamani atu, tue whamani atu le aso whaaftai i so o se Samoa po o whea lava o iai. Io e whai mali e le turkey a tato ina ni te i ua o so whafo se mana. A wara so o na pati tato. Io e. O isi tue fo ia i le ngā ruenga i le aso whareile. Some of you guys will go back on Thursday, on Friday, back to work. So ele mana mia lea foi, ia le so ona. Ia, Manu'atele whaftai mo le au nanga nia Afiafi Crystal ma Sarmy. You're welcome, Whaatonu whaptai tele tu lava loa Afioga Whaatonu ona sa'i mai. I know we were late, and please forgive us. Ole tumu lava tangata whaloloa customers wo whaatau. Anyways, whaptai tele tu lava aloha Afioga. Crystal, Tile epa whaptai. whaftai fo I mo le. Mo mea ia o au mai whasipovi, talo, whai, o apa e lenio pi supo wahu. Thank you so much. You're welcome.
Whaiese o mea nā e whaiese lo me tau Sarmy ma le beautiful wife, Soli. Ia, ma pāpea foi sloa whanau I Manu'atele tuai le Paradise Supermarket Store ia o tau umana paptaia tu fo ia o tau umana. Ai mei se lava oile whaiwhi au lena e luatu fu ai uma ukalo. Wea ai se te telo tau e kale sia tai au. Ia, e ave lava me inga le tue le nei teimi from my heart. And all our hearts here, we love you, we thank you, we appreciate you, and thank you so much for joining us. And yeah, oa nei ai tele se isi. Ai whatatau, tau, uli hatu les whareile, you know. Ai avele nei teimi o te vato isi na opu, fato ese atu papa pea foi wa sasi se upu pe sasi se anga le nei lo matua, you know. Oh, mea la me fia ai, celebrate, be happy. I love you all and may God bless you all and bless your Thanksgiving dinner, yay! All right.